Half a day, todos hamzu guanaw hujung estigyu no webo na episode Fanachu. Again, Gawi host midzu tatlo si Michael Luhan the Hello. Gof aparauzu gof maguvzu na gaigidzu guini para este na episode un especial na mas joven na tautaw ni Fino Chamoru hunggan si Pulani Peredo hunggan si Joseph Pulani na sumaunaw Hagu Islan para este na episode, este un Fino Chamoru na episode para Fanachu. Hunggan si Joseph sign off. Hunggan sa hafag of especial si Haani. Wow. Atan gi original midzu atan i familjan midzu. Quanto naman hoben gi familjamo mam Fino Chamoru. Maguftungu i lengwahi za mauu sa kada dia. Za para este ilalakunay you know, 255 how quantos naman hoben gi familjamo man guy franelan fakay, but franelan crowns. But hadzigi familjamo man guy tattoo Chamoru. No. Tita. Atan gi familjamo kogwaha man hoben, kogwa Famagu'on. Matungo i lengwahita. Angin honesto how? Siyempre ti mega, no? Sa hunggan. Za Palestina rason si Pulani Guini na ibisitata pago para este na episode golf importante. Sa para este nuevo na generasyon guidza kumakat gamot na i lengwahita za golf magov junay na sinya hasangani am dididi na put i lenatlatnya put i familyanya put i hinasonya put este i slata i tautauta zani lengwahita. Lo Pulani dispensa malago na ba introducia how para i umeega gi este na video za buenti gi Fino Ingles para un nina cringe dididi nu este na video lo hunggan nita ega este gini inatsa igen i Fino Chamoru. Mount Carmel School 5th grader Pulani Peredo practicing the Chamorro language is part of preserving the island's culture. We need to speak the language, do the culture, and all that. This is Peredo's second year in the competition, and she's hoping to impress the... Naga. Okay, wait. Bito gusti tal. Okay. Be edit Okay. Mount Carmel School 5th grader Pulani Peredo practicing the Chamorro language is part of preserving the island's culture. We need to speak the language, do the culture, and all that. This is Peredo's second year in the competition, and she's hoping to impress the judges with her storytelling skills. I am telling the story about Ping and his Tad and Donnie. It's about this little boy who always asks for candy, and the grandpa says there's nothing. So he saw the candy on the shelf, which is it wasn't candy, it was donut. Then he took it down and he ate it, and he was yelling. He's like, help me, I'm dying, and yeah, he was yelling, and then his mom came, scolded him. Peredo, along with 1,000 other school children from kinder through 12th grade, are demonstrating their proficiency in the Chamorro language. UOG Chamorro language professor Ruth Mendiola. The language and the culture. The language is the spelling, the oratorical, the proficiency with the culture, and then historia, which is a story. That's our culture. We also have the chant, and then we have the male and female competition on the songs, and then we have the ege, which is the skit. Mendiola is excited about the turnout and believes Guam's youth are showing a strong interest in learning the native tongue. This is one way to really showcase their work in their language, whether it's speaking the language or even participating in the cultural dance and chant. Peredo says others her age can learn too, they just have to ask. Peredo, who is inspired by her dad, frequently asks him to explain words she doesn't understand. If you're gonna learn Chamorro, just ask what it means in Chamorro. I mean, a lot of childs and students out there really want to speak Chamorro, but they don't learn. Tomorrow marks the final day for the Chamorro language competition, as well as the annual celebration of the University of Guam's Charter Day. Reporting for Guam's News Network, I'm Brittany Calvo.
Biba. Okay, Maulik and no Hagu. Okay, Pago put for both introducing Maisa how Hadzi familiamo. Put for Okay. Again, half a day todas Hamzu Guawasi Pulani Peredo. I familiar gibandan to Tahu, familian Peredo, familian Abes and Alejo, Fernangua Mas, lo Ezra Hutunga Panapagu, Pas gibandan na Nahu, familian Kari, Hunga, in Bentiuno Anya's, Hunga. Sidus Masi. Then si tatomo ni umanok na hun giado ni video para un momento lo un mention na guilokui I difunto Joe Peredo, I Maestro Chamoru, I Dandero. Put for what sangani sa ngayon na matay si senyor? Hutunga gisaken 2018 gi Fanan Julio. Again, so sangani Stacia put for what's put si tatomo sa para guaho importante na tautau puri ni na latlay lenguahita zan I kinalamten puri diretso ni tautauta. Hanggang pas si tatao an mandiki kizo hu hasigwi na guiza hu mahano zani nason Chamoru para in protest para I sanota za masaya hafa tunga gwi laki na Maestro Chamoru gi fanan gwa bulan na eskwela na estima fananagwi zan un mas importante na guiza si tatahu laki guiza un pasta papa I lenguaje hu I culturata I costumbre todo eso sia zan dispensa guiza laki matugi kantasia zan guiza laki giza Hurao Academy matutun zan si sana gunifi. Oh, Biba, Sidus Masi. Hungen, estaba estudianteco si tatomo gi Universidad Guåhan. Gofam kotnya kinu Guahu, lo guiza estudianteco, hungen. And I manispipia gui recertification. Okay, so esta establisi guini naina, kalang Hassan un tautau taiguano, un jovencita hagoftungu Fino Chamoru gi estina champo. So pues cosino en sangani am didi na put experience mo zani lenguaje. So siempre familiamo mafanangwe hao piot si tatamu ha Fino Chamoru hao loco guaha otro membro familiamo ma Ayuda ko guaha mam primumusia matungu lenguaje. Hafi experience mo piot gi dumangkolomo zanesti lenguahita. Paraguao hu hahasuha na Chamoru tempo digital ma contutusi la Fino Chamoru guana ba na sinana hana satagi lo azuha tigwa ti sino hasuna gua otru na mana zuza dezo pare tungo I lenguaje Chamoru. Who faisan estina questions guaha dos patgonho si sumaizen si akli matungu mauusa I Fino Chamoru kada diha za kadsiha kalang ninamamay sai dos nui Fino Chamoru sa tadza entry I otro Famagu'on gi escuela tadza entry I mamparentes matungu lenguaje pues Hasu unbiaya na esta sotera si sumaya masamkuna padgonho hafaisenzo safon uusa estina lenguaje safata uusa estina lenguaje. Sa paraguenza tia comprende sa tadza entre todo I manatungonya matungu I Fino Chamoru gitoru I man primo tadza tumungo loque so pues tia comprende safa gi estina mundo mega na lenguaje mega mas kalang bali hun na lenguaje safa esti I Fino Chamoru ta uusa. So, hungen, malagudzu fumaisan how mas put esti sa unico I experience mo.
Seperti megainya na manhoban na Chamorro ini na champo i-experience niha na gof taigui i Fino Chamoru gidzasia. Makeke tsulitati, makeke soda, makeke edzak i lengwahi. Lo tinahungi tiningonia patadza tiningoniha. So pues sengani du mas put put favor. Hafa experience amu sa dumadongkulu hagi lengwahi un uusa kada diha ko entry I mangatsong mo ko kaleng likidu how estranya how pat ma accept how sa untungwe Fino Chamoru hafa. First per azu, anay dikikizo, guana bang masangangizo si tatawana, debi de intingo ifinot mo sa ita not mo lakwi. Islate Guåhan, ita nota mansamoru za debi de intingo. First per azu taza question na ufaisin si tatawa o sa hafa sa hafa debi tatungo. Tanza who accept the hat para in edza ganin si tatal. Za pagu ane humanizu para escuela. Fanan ma accepta na guau tumungo mas pu I lenguaje hu za garabay zangin gua question niha ma faistenzo. Za taza problema para gua gov magov za para be azura siya za zangin sina be azura siha. Pues hutungo na esta hatungo es. As in na video, nasita pun faisen. Zangin tion tungo faisen ha. Ti gua problema hongin guana bai na senior makasia sa tion tungo maseo zangin simplishu ha pati simplishu. Lo senior shanti na malago italta para intingo. As azo ha para gua na. Si gua problema zangin gua malago para tingo hafa kumekeleng asigi Fino Chamoru pa mano masongin. Tasa gua para guahu. Sa esta hu accepta na debi di tingo. Sa esta mamata ilenguajitas and debi ta hastu hapagu na oh man sempre tigagi tori manampusia. Debi pagu ta fin edzakinensiha. Zeta na lala. No. Sedus mase. Un menciona si tatamo za estun menciona na danderu zan mamangi lokui kanta siha. Za hungen para hamzu benti tadzatiningo minzu podguidza unu na gof matungu na kantanya no podi Ayuda I Famagu'on-ta. Adzu un gof matungu na kantanya kinanta a Stacia Guzman. Lo, para guahu imazahu na kantanya I Chamoru na version put Jingle Bell Rock. Sa fiu hu Fanagui estudiante ko siya gi class Fino Chamoru no adzu na kanta. Kela gwenta tidzasan. Esti custom. Hongan. Lo, malago zunay na be nadandan esti lo. Esti na video gof bihun YouTube esti na video. Sa manahudjung esti, man, just is 15 años tati na tiempo gi YouTube. So pues, tigof qualidad, aten, esti kaleng Super Nintendo na klasen qualidad. Okay, nihita, no, esti si totomo I difunto Joe Peredo, zen si Stacia Guzman, za makakanta esti Ayuda I Famagu'on-ta. Toru
isang westi para tatulaikan, irasan niya'y Famagu'on-ta. Man mamatay papay manyay nata tan kontoro witining muniha may lata ta protehi tiningu iantigo ko saki lumada osa papa siagi Famagu'on estigine na suos na bendition Famagu'on-ta no ini bendition ni diputsi para siha sa isang westi para tatulay ka irosan niya'y Famagu'on-ta. Ayuda si hay Famagu'on-ta sa estisidos malagon niya. Diba? Oh, bonito na kanta. Okay. Hafa hina sos mo, hafa sinentete mo. Pwede na kanta. But as in a concert, Kata Brat na o Akungok, as in a concert by the Otrisia, Hushanti Pas, Hushanti Gunaiza, Hushanti Mansai Niman Mangi Titao, but then who's in Pering from a concert. Yan, ay. Ang gandang bonito na ay. Kogwaha otro kantanya si tatamo ni Govzamo? Toridu, Titino Azakumba, Toridu, Govzaku. Esti who menciona esta I Chamoru na version put Jingle Bell Rock. Za hungen, esti ki I palabrasnya za. Hungen na nai sabadugi unabet sa dat Guåhan. Kada Guåha champun pengen menagov gi November dan December. Kada sakan Guåha like dongkulo na denanya petorui class Fino Chamoru kuturan Chamoru guihi mandadanya man mamatitinas Buñuelos mega klasen Buñuelos dogu, Buñuelos aga, Buñuelos manglu, Guajalokui Buñuelos manga, Buñuelos piña, hunggan za guanibe matutsa I nobena, zan mangangan ta I estudiante siha. Zan pinada kantan nobena, kantan gimazuos, makakanta guihina denanya. Lo, estudiante gov zan niha esti sa mas, modern, mas contemporary. Todo azu ocho na kanta siya, Wengen Zeus, like guihina di imambihan mas, mambihan na na klasen kanta. Lo esti na kanta gov zan niha. Lo guanibe ay maput. Sa sitotomo hakeke na adzanay I tunadan I Fino Ingles zan I tunadan sa modu. Ibi ay manganadon I estudiante I palabras. Lo govzao esti na kanta sa fihu para adzuna, fiuma, esti kantan san hijung matsuli magi za pues mapula lo kalang tiun gov sheshanti sa taigui I imagery I symbolism hafama men shoshona gi kanta taigui gi managat gi esti I tanota perikutrata. Lo si totomo ti mismo esti na kanta put Jingle Bell Rock. Hunggan. Put I costumbren Chamoru, I costumbretta. Hunggan. So alzo muna gov zahu esti. Hugwadzan populudzan Buñuelos dogu. Esti I costumbren Chamoru. Manhana paritasi nama celebra. I denang agui nigi pasqua. Hui!
Kelwin Tatiza Zani Bailan sa. Hungyan. And so Government asina kanta pala in Bailan. Hungyan. Kusino and Sangani to mas put sita tomo. Hungyan sa ko Guåhan na sinanganya put hafa muna malago gwi na put danderu pat po activist lokwi. Sa Paraguaho eno gov bonito por i posisyon niya. Sa ni costumbrenya na todo tiempo listo gui para u fananta lo listo lokwi para u fanyang en historia listo lokwi para u Fanachu. por un preciso na asunto para necesidad para i tauta. So Koguaha competition midzu put hafa muna taiguihi na kaleng metgot na i sinintenya para i tauta. Paraguaho anu atangwiza ginin kinimprendeku. Anay mandiki kigwi anay hasta tisina famina tomorrow gwini, tisina famina tomorrow guana, atsuka gagi hagi gima, tisina famina tomorrow. Fanan anay hasta la dankulu si tatahu. Fanan hashantina ahi. Be fino tomorrow sa esti lenguahihu, esti tonohu, be fino tomorrow ha. Fas fanan ginin edzu na man sasana gwi na son tomorrow pa man mamangi kanta gifino tomorrow na debi ta hatsa hula ta tuli tati hafa izot. Hunggan bonito now. Hunggan so co-inspired how hasta tamu na un tatizigwi na pon maestron Chamoru pat pon maestra lokwi. So sa itsetso mo paugo matotso how no gi eskwelon Hurao no? Hunggan so hafa ko I hamplonya ko enaw muna malago how na pon fatsotso gwi put hafa. Hunggan who has to claro na antes de difunto si tatahu ko makontas hamgi karata za mafanan mahana para imo pa masaya mano lo who has to na pumara za who atin si tatahu ni man driver he's a good driver za pasangangwi sata malaga za big formati how na zangin esta demonkuluzo zangin esta manazin za eskwala malaga za para be tizi how malaga za para be masjid sport malaga za be tagi sa antes de ana malaga za kinasoko na malaga za para be actor para be singer pa para be hana para isan lago na banda za be tagi toro as you see lo who atan idanklo na lagtratu za ilaku okay fanan itetohu debi gagi gwin para be in fanadura si tatahu sa utungo na sempre un dia sempre humana gwi za hazi para in fankaka hafa hato hazi para in parang continua iteton za usasangan na totobi ki izoku na net style dispensa lo kagaga hafa totobi tatahu gokati hagi corazon za nafan huzangi masaya manaman so Oh, maulik bonito ano. Ko guanain so GST kareramo ko masapopoti how no familiamo iman gatsong mo pat ko guahanain na matsatsanda how pat masangangani how na latsi esti talza salapi zanesti Fino Chamoru talza salapi taguini ko masangangani how na tibali esti lenguahita tibali ikoturata esta mampus megaña na Chamoru manyasga gida Las Vegas and Arizona
was para hafa todo esti gwini. Kagwaon hohongo kana pronunciation teno gi lena lamo. Guan Ryan Guan Masangangizu na Devi Bay Hana Parisan Lagu Parebe Tsagi antes de Bay Fatu Tati za senior sa Magaya na esti tanote e Bumata. So sempre gagi haguni pare taifina. Lo Guan Masangangizu Hana Parisan Lagu Hana Fatotu Hana Hana za Fatuli sloppy za hanging gua masangangizu na Devi Bay Hana za Betagi. Hungen Malaga za Betagi lo ti problema na pabe azura I Famagu'on-ta. Hungen ti ma papa sipo izaku bills and masaya hafa lo guaha mission. Za azuna mission necessita para guau necessita pabe pasancha. Sa sempre guaha regalo gi ifinak for nadi. Para guau. Hungen ay bonito esti na historia na un tatititi si tatamu gi esti na preciso na tsotsu. Uno na hugo fahasu put si tatamu na guf natselik na tauta. Zanya historia Zanya manyangan na like ositan siha natselik na historia. Za husoda esti, esta hu fanui todui me ega nai I video anai kumekwentos how puri I zomu participation pari natsa igen Fino Chamoru anai like 5 grado how lo husoda esti lokui gi internet. Oh my goodness, mega gi internet. Esti anai estaba sopagu kalang fafanangui how gi Hurao lo esti anai estaba estudiante how gi Hurao. Za ileknya esti funny story in Chamorro. Hungan. Nihita ega esti. Monesi ping zansi rola kari pina chimwan zansi niya. Kapai si rola arsi chandiya. Lo chandiya ko sino orang Pulani si ping. Mungkin tadi rola. Karena pihana tadi gitu. Oh, kapan sih malakra kan kondisi ping? Cukup bagus kok. Oh, pola sih semua kalau Pulani si ping. Bueno. Possession of si lola tadi ko adjust and one adjust and the adjusting adjust but me being the bumpy all that me have to model malako sa candy so that candy be umyan wari I but me being the bumpy between me have to model malako sa candy. Can I have assist on me now? Thousand candies? Oh, one. Kasni think Savannah Pumpy Kasoy, Nihoy, Basta and one Malagas a candy. Can I have a doctor assist on me now? Thousand candy? Oh, not a person. Oh, no. Kasni think Savannah Pumpy Giman. Kasni that? Okay. Because in one thing, minus is a boca. One is a layer. That's in one. Or that's thing. That's the boca lit. One was me the Michael. Look, it's a little so. See, they have markets and awesome. One. London. Michael sees a one. It's really can be hard. London. Michael sees a near log queen. So sorry.
journey. So học cái này, thì mình sẽ cứ khăn. Rồi đấy, nó có cái giờ học trên cái sự đó nó phải đi chẳng biết thực tập nó căng đi. Mà là thật sự. Là cái học. Vì còn em cũng suy cho nó ta chỉ chẳng biết. So học cái này. So now có sự khác đi. Ni jangan hari ini saja. Dan misalnya kau mengajar, hana misalnya adjust kalau si one dan si lihat adjust dan one adjust dan one begin dan misalnya si just mas. Viva. Unggan, ano istorya pwede itarandoni, no? Unggan, wait, so, por favor, para ajusian tisinya mo gofung istorya mo. Hafa punchline para istoryan si Pings and itarandoni. Fanani punchline na malago kwi itaran ni hinasonya si Ping itaran candy. Lo itaran candy na taran doni lo hinasonya na candy as. Unggan, za engen gofpat go na tagwe za tadza tining mo put pika, pat pinika. Unggan, sa atan za hinasosumuna agaga, tagwe hi candy, no? Tagwe i Jolly Rancher, peppermint na hunggan gavzawadzu. Pues tiha os gitodu itauta giorizanya masangani no munga. Pues unggan ha comprendi election pop. Fanan paga sa, as a mega na sakun na sa ha upas. Fanan as ha guards si Ping itaran doni. Unggan. Wait now, Unggan. So who ega no na video low, who saw the esti na video lokwe. So, esta husangan, no, tiput hagu, esti put sita tomu. Okay, esta. Sa sita tomu estaba estudianteku hatsuli, huhasu hatsuli i class CM340 Chamorro culture. Za giesti na sakan para uno na tareha ni estudiante debido matsuli para class kado na estudiante un sinangan ni manamko un natsalik na historia Fino Chamoru zan un inspirational na sinangan. Zapues who record todo, zapues who adzaki mas maulik za mamatina su video pari highlights pari class. So esti gineni class gi 2017 zan umaanok sita tamugi esti. Taw sa anman matsum I ataw humalum Indonesia. Ilagnya sinana bia zangen watu isaki po kopo kahulu I manuk za humalho. Ilagnya si tatan biu angen nyaleng hau pon kanu iga logo. Humos mi misa on domingo. Ilengay pagyon ahye taza na humos mi misa so. Ilengay pali ay laigo. Maila holum bigamazuos bahu panui ni sala ni langit. Ha ilengay pagyon ni sala ni post office yung tungo sa para panui zo ni sala ni langit. Oh Pasko pa. Comprendi munga magisatendi. Anai bukono I paluma pikaka ika ninya. Anai bun ojan zu tumo tu dinaki ilai tu lokwi. Iminagahi sinya ho hanalipi lau idinagi sempre hautinati. Lumayan hao sa unachi I Tabasco kitoro I Nekanomo. Chamorro hao sa ti nahumpika I Tabasco ki Nekanomo. Okay. Situs mas. Si Juan, dan si Kika, guia escola. Ilagnya si Juan.
Befalaki Kemun, pues kumeke halam ki sagan Famalawan. Elena si kika one para Famalawan ano. And si wana umopitati ke para Famalawan na esti. Peso usaha pai mon hangi chala za go mo pozo bro. Peso ano sta uli eskwela tu malah papa you know. Peso ani potong sungguh jalan pulan bromaka na yun Sakmo ang ngongong ko agupa sa agupa ti agupa mo. Sumansalik ka pa ko tumatang sa agupa. Whoa, hata ni baso. Sana, dita. Yan, estaba ka lengon pop zoom. But pop zoom, but baso, na tempo, wow. Okay. Hunggan so, para hago ko natsalik na tao si tatomo sa hunggan para guaw fihu umistotore fihu natsatsalek tao gi orizanya. Hungyan gov not Alexei to Tahoe. At suka simplify na gwa masasangan pa tinarong ha na mil gov not Alexei. Ay. So malago jo famaisan how put eat set so mo gi I eskwelon Hurao. Un gogo sa now hafay sinintetep mo sa para hago ni kalang unico gi mangatsong mo familiar mo sa ilak mo na 21 ha na atungok mo hagoftong mo Fino Chamoru lokwe no. Okay. Pues so hafay sinintetep mo sa man you know man gagay gi fion mo esti otro Famagu'on man dodong ko gi halam I lengwahi lokwe man finananagwi so pues hafay sinintetep mo paritset so mo gwihi gi eskwelon Hurao. Oh, sana besang ang gov mangi zangin hungog Famagu'on hu kuma kontes gi Fino Chamoru. So gwana ba gov not sa gwana ba masangan ti dinansi gwana ba na masangan dinansi lo ima zahu zangin humalam zagi eskwela. Kada organ and humalam Famagu'on hu sangangi siya. Manana si zuz, my lahalam fast. If I'm going to masangan bananas and Jews, I'd be like, oh, bananas and Jews? What no. Gov mangi sana gov zahu tomato gonna to gov zam. Oh, biba. Oh man, este hiningoku bananas si Zeus lo tadza nai hiningoku. Bananas and Zeus. I quick. Oh, hunggan besita immersion programan sinipog gipisi luhan gimapos na sakan dos biayad za govzahu. So hunggan denansyaw na guanibay tigov denansi, you know, sa mahuhungok Fino Chamoru lo mahuhungok Fino Ingles lo kwi za pues you know man mamatitinas nuevo na reglamento para dos lenguaje lo tunay sa you know yeah ano na eksperyensya na huhungok tourist Famagu'on masasangan guahu malago jo tizao esti historia like just hunggan gobzao za para guahu sa you know who fananagwi Famagu'on hu familiako ni Fino Chamoru lo guana biyahi hunggan angan pura manamkunay na un entry manamkunay na un uusay lengwahi sa tiun hohungok entry man hoben kalang sinya gof nat deskanao ano nat tristian now sa lengwahi manalatla sa maski uno na generasyon hauusa so tinahong adzu angan manamku mauusay lengwahi angan tiun hohungok lengwahi halam konversasyon man hoben pues eno na silencio kumekilek niya na kumekimatay lengwahi sa tiun huhungok sa hunggan lalalaha para adzu na generasyon lo fafat kilo
para esta otra generación. Para adzuna generación y manamko esti na lenguaje un sen mungid zan mafnyot na gatsung. Hagagas manatungod zan esti na lenguaje. Para man hoben halang estrangero i lenguaje. Wana biay mahungok gi patsot otro tautaw lo tsagogo taigwi gi corazon ni ha taigwi gi lenatlan ni. Pues si dus masi por ennaw na ibidata mo gi zan todos hamso gi eskwela ng Hurao. Puribidan mimidzu nai cosa que sineta na latla motna esti lenguajita. Jesus masi lakwi. So malago tu na benai how no esti ultimo na tsansa ko guaha ultimo na senangan mo. Put esti itsetso mo zani lenguaje puri irensyon itatamo put masaya hafa i ultimo na senangan. Ni zamo nai na pon hinitsum esti no conversation. Para guaho finenina, ti atrasal para infanatak I lenguaje Chamoru. Ti atrasal at sika 50 años how pa zangin ko how ha. Ti atrasal guaha mega na class senior in Fensano ha. Fanan Hagu Guåhan is on class gi Zoom senior on Faisingui promotion si ha senior on Hokat Lokri Blue pa I telephone mo sa gagi ha I telephone mo senior on honagi.learningmore.com zangin Guåhan malago pa ng tungo masaya uno pa dos na palabra siya malago pa ng tungo senior on sabi ha Buhongi na senior unsolvia. Buhongi ha. Ti atrasal. Za senior on Faisin imanang pusil. Fanang guan rai senior manakasi how duty di finenen na rai. Lo fanui siya na malago ha. Sa senior as a zangin malago. Kasi sa panggagi ki corazon na malago ha pala. Za una ganasi tahu kada ba masangangin so. If you can dream it, you can achieve it. Si dus masi Pulani nai na sumaunaw hagwini gi esti conversation para esti na episode Fanachu. I Fino Chamoru na episode Fanachu para febrero. Sa si dus masi no hamso todos ni umeega por umeekungok esti gi I Fanachu. Esti na episode Fanachu. Adios, esti ki manatli hitado. Adios, si dus masi.